Webafowethu ungelovi useveze isayidi ke likaKhuzane ke abaningi abalaziyo ke futhi ke abaningi abangalazi. Kodwa ke le ndaba ke idida abantu abaningi einkundleni zokuxhumana ukuthi kahle kahle ke ikuphi ke okuyikhona ke ngoKhuzane ke umfoka Mpungose. Kodwa ke insizwa ke yakaVilane ke igeqe ke amagula ke lapha ke yazi yaveza ke ukuthi ke ayincethezi ke kodwa ikhuluma ke into eyaziyo ke lapha ke ngoKhuzane. Ake ngiqale nginibingelele bafowethu la kwesiqiniseko SA Media muqala ungena kule channel ke cela wenze okulungile cela ziliphathe ka subscribe ke uzibeke amathubeni amahlaka ukuthola amanye amavideo ke engizokwenzela wona. Webafowethu ke nayi ke inkulumo ke ebhalwe ke umfoka Vilane ke lapha ke uthe yazi ke lo mfo ke ungumjida ke oGrand wathi lo mfo ke unenhliziyo ende ke nemnene ke ngokumazi ke kwami ke lapha ke kusho ke ungelovi waqhubha wathi ke lapha ke wathi ke lana ke khohlwa ke kuhlewa nje kuphela wathi ke manje ke ezinye ke izinto ke okushoke ngaye noma ke ezikhulunywa ke ngaye ke uthi ukezibuza ukuthi ke ngabe basakhuluma ngaye na loKhuzane ke amaziyo. Kusho ke ungelovi ke lapha ke ebhala ke ekhasini lakhe ke lapha ke wabhala ke ngezansi wathi ngibhala nje kanjena ke angincethezi lutho ke lapha ke bengisika nje elijikayo ke ngoba ke nami ke ngikhona ke kule ndima noma ke endimeni ke kaMaskandi. Kukhuluma ke ungelovi ke lapha ke umunye ke wabahleli bemicimbi ke esimaziyo ke ohlela imicimbi ke ofana ke nekhuphuka ke nezakho ke lapha ke lensizwa ke igeqa amagula ke iveza udaba olufana nalolu ke abantu abaningi enkundleni zokuxhumana ke bamvumelile ke ungelovi abamazi uKhuzane ke abanye ke baphikisene ke nalokhu ke ingakho ke ugcina sekuba khona indidi ukuthi kahle kahle ke ikuphi ke okukhona ngoba abantu abaningi ke bambeka njengomuntu ke ngathi umuntu omubi ke kwezinye ke zezinto ke lapha ke kodwa ke abanye ke bayakuphika ke lokho. Kodwa ungelovi uveze isayidi ke elihle ke ngoKhuzane kuthiwa ke umuntu othi unaye ke kuhlekwe kuphela ke lapha ke inkinga nokunye obuye ukubone ke lapha ke asazi ke bafowethu ke nawe ke mbula semakhaya ke ungaveza uvo lwakho ke kulolu daba ke ngoba silokhu sikuthatha sikubeka ke njengoba sazi ke ukuthi kunendaba ke esematheni ke lapha ke kaBobo umfana wepiki ke ayikhuluma ke ngoKhuzane ke abantu abaningi ke balokhu baliveza njalo ke uvo no ungelovi usevezo lwakhe bafowethu ilezo.